Aya ni andu a nyumba na arata magomanite muciini uyu maihuritwo ni ihoru na ruo ngoro thutha wa endwa ao gwikora hatika-ini kumana na njohi itakinyaniire ikiro. Athuri aya atandatu aria ni a ukuru wa gatagati ka miaka 25 na 42 marutaga wira wa miako na maretitwo ni Paul Kinyanjui uria niwe umandikite wira niguo makorwo magikungwira kirabu-ini gia Citrus tauni-ini ya Elburgon no macungirira marekora thibitari matekwigua. Kurerikana na munini wa County Commissioner Naftali Korir uria wikirite ndeto ino mukore ni augite ati maramukirie riboti ino akiuga ati ani gatagati ka andu 20 aria marekinyitie mambura-ini macio. We received a report that 5 people from Kasarani area who had a drinking spree were experiencing some complications after taking some alcohol in a local bar within Elburgon town. And they were rushed to hospital, Elburgon Hospital. James Waweru uria ni muru wa nyina na mutigaire ni atariria uria muru wa nyina ararehirwo muciini ngari ya uria mwandikite wira atekwigua guku akiruta muhuyu na kanua kuria marekuirwo ati njohi iyo ni iratukanitio na thumu. Kuna pombe ambayo walipewa ambayo ni hizi pombe ambazo serikali inakataza na ambazo ni hizi pombe kali. Sasa walipolewa waliwekwa ndani ya lori wakaletwa hapa Kasarani. Walipoletwa ambao waliwaleta, mmoja wao alisema apewe maziwa na apewe sukari, lakini hakuwa anajisikia, hakuwa anajielewa, alikuwa kama mtu ambaye ameaga. Kurerikana na mutumia wake uria watigwo na ciana igiri, umwe wa ciumia igiri na ucio ungi miaka 6, murume ararokete wira ota mutugo no aracoka kurehwo atakwigua, no kurerikana na ikari njohi ino iranyuitwo kirabu-ini kiria kiri na marua ma wendia wa njohi ona gutwika njohi iyo ni thumu. Alirudi ameletwa na gari, lori akaletwa kwa nyumba, akawekwa hapo. Sasa mimi kuna mtu alirudi akaniambia umpe maziwa ni kitu kidogo ataamuka. Kumpe maziwa akuamuka, akachukuliwa akapelekwa hospitali. Sasa tunauliza kama hata club yenye iko na license itakuwa ikimaliza watu, tutaishi maisha gani? Igeria riandiki ya mohoro kuingira thibitari-ini wa Elburgon niguo kwaraniria na arwaru aya ni riraringire ihiga, no na kuri oguo maabitha ugitiri ni mambikite uthuthuria guku mwiri wa mutigaire ugitorwo nyumba ya kuiga miri thibitari-ini ino. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro njitagwo Wainaina wa Kiarie.